Moram kaj zabavati. Naša dva poslušalca mlada, Gregor in Ines. Čas. Človek v njem. Majhen pred veličino večnosti, a tako velik v zamahu ustvarjalnosti. Kadar je sad njegovih prizadevanj umetnost,
Okoli sebe izžareva skladnost in lepoto. Tako kot nocoj, ko se tu, v piranski stolnici, pričenja prazničen čas v znaku žlahtne umetnosti, glasbe. Le neustavljiva želja po lepoti lahko vodi 142 pevcev, ki se bodo sprehodili po zakladnici glasbene zgodovine in nam poustvarili tisto, kar so v trenutkih intimnega pogovora z najvišjim zapisali veliki skladatelji. Tutta nel segno di musica e di bellezza e di bontà, questa serata di San Nicolò nel bellissimo Duomo di Pirano. All'inizio uno sguardo nel ricchissimo periodo rinascimentale. Prvi pogled sega v svetlo dobo renesanse.
Glasba, ta tanka nit med razumom in srcem, se do naših duš tipa na 1000 različnih načinov. Può essere maestosa come quella di Handel, sofisticata come Schubert, piena di ritmo e gioia come i spiritual e i gospel. A vsa nosi eno samo sporočilo. Ko te slavim, moj Gospod, sem radosten in poln ljubezni. Oh
Prišel je čas, tam krog Božiča je zapisal pesnik. Advent je tu, to je čas pričakovanja, upanja in novega življenja. Slovenska božična pesem ta skrivnostni trenutek riše s posebno milino.
Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. 5 parti della Missa Solemnis di Belcher chiuderanno l'odierno omaggio alla musica.